bunge kaunti ya Kisii elietaliane Ndemo Steven. Mbia mano sana umurike icho Ndemo Steven asogotwariganiria orobotiro asenchira eyobwikirano kwende togotigana nayo nagosuka mutu ase orobotiro ndeni gongo kumanyibuna egati yaba MCA korwa ase county ya Kisii gati yabo Dolphin Bwari naboigo Amos Onderi nigo barure ebirengerero byabo kubwatekana nengwa nayo mu governor Paul Simba Arati ase bate babuna ase bikaro birebosyo mbachiko yerigerera naboigo koye kwanera ase obwagale orobotiro nchira iyo bwikirano. Chino mheshimiwa wa Amos Onderi MCA wa bantu babo Kimonga. Lero twabo ata official opening of the assembly lana lichikolitanga ni abachumbe watu wale bikao na ndio nalichikolika yaba understanding order number 20 ekere assembly ko igoro umo governor we county iyo nga wa address y'abachumbe governor orule promise ya even that is address to the members of the county assembly, and I'm very happy in regard to the sectors. So he has captured very well different sectors. Asama tangu Dolphin Bwari nchinomo MCA o Kisii County denominated. Bono governor ya totebi amangana aliago chikokora. Ndoro cho chakire na mangana echinye gitari. Ndoro chengula initiare county in very many other different departments. Ntu etotete torre service ya kolibu mwananchi wetu ikine kiegente kenene nkoligere itore binte bya kwanera one by one tuchake ko birigereria egasiete role itase assembly no oversight ntu omugabana tubwate no mugabana ya omokena ndo mungai lakini une assembly ngo oversight tori tugena ebinte bigagoteba ngo cyari ko bikorere meremo ikine kiegente kenene tutete goko.